kumbona umle ngokuthula siyobingelela kwashenge kumntwana kaphinda angene ngisando kumbona nje emaphuphweni kukhona isihlalo engathi ngibeka kusona sobukhosi ngiyakhuleka kakhulu endlunkulu ngomlomo wesilo samabandla indlulamithi esiphethe thina njengoZulu cha siyafika kulelizwe umsakazi siyafika kulelizwe umuntu kade ke esanyamalele ngokuhluphekela abantu mina ke mangihlupheka ngihlupheki ngedwa ngisuke ngihluphekela abantu ngoba ukuphila kwami kuncike kubantu ukuphila kwami kuncike esizweni ukuphila kwami kuncike kubantu abakholelwa kumina so ingakho njengamanje kusukela ekseni impela ningithinta namhlanje njoba umuntu ezengena ngalesi sikhathi cha umuntu uyafika ngenxa yokuthi akuzona zonke izinto umuntu akwazi ukuyithola la njoba ngibuye ngiphinde ngenze nezinto ezinkulu kangaka nje zasekhasino kubalekile ukuthi ngihwebelane namanye amazwe angaphandle ngemithi enginenayo la kuleli lethu la kwaZulu ingakho ke ngifika ngizwile ukuthi kudala ningilindile kanti vele nami benginifuna ngoba ngiyeza ukuthi cha impela umsindo omkhulu ngapha kwelikaMthaniya Asifisa ukuthola dokotela ukuthi udokotela simbone esedanyini elibalwa emadanyini ayingozi la khona ebesemanzini ethandaza lapha nekhuleka nesibone nefula imhaqa udokotela mhlambe echazele umbukele ekhaya ukuthi udokotela mhlambe inhloso yakhe ngokuya lapha kuladana lasePhobane ngabe udokotela ubekwenzani futhi ujwayele ukuya ePhobane mhlambe ecazele umbukele ekhaya wena ke nje uyaqalani ukungibona ngiyePhobane noma ukuzwa kuthiwa ngisePhobane wena ke nje dokotela ngiye ngwabona amavideo ukhona ePhobane ingakho ngithe ngifisa ukuthi mhlawumbe isixoxe ngoba ilingenile amadama asapsayo dokotela nakho ongithintile kwangisomisa phansi ukuthi lela dama la dokotela ungene waphuma nakho ngiyakubona usaphila hayi ukuthi mhlawumbe ngoba kuthiwa kunengwenya lapha dokotela ucasela umukele ekhaya kuthiwa kunengwenya wena uthini akaze ngene dokotela akaze ngene dokotela ubani wakwangena udokotela ngimbonile ephakathi khona edamini ingakho ngifuna ake ikhuluma udokotela ke egcile kabanzi yindaba nifuna ukwazi indaba zami ubani okhathazwa indaba zami zala athi uyabona namhlanje ngikufakephi dokotela uyasibona isigodlo ongene kuso dokotela ngesamakhosi lesi sigodlo dokotela njengoba ubona lobutshwala ngicelile ukuthi kunabantu abazofika la bezoshutha dokotela ngoba nithe nicela i-interview njengamanje uyabona nje nazi inyosi kwakuwena zingakuhlaba nokukuhlaba njengoba uyibona nje lapha dokotela uyabona njoba zibhizi ibhenguza indiza zinjalo zingakuhlaba nokukuhlaba ngoba wayimina ziyangihlaba futhi kamakhamera ziyawazonda lezi zala ekhaya akuzona lezi eziyisithombe ezi-edithwayo cha uyabona la ekhaya si-edit njengoba wawubona mina edamini wawubona mina kuyona ayikho into okuthiwa ku-edithwa noma kunjani uyabona mina-ke ngikutshele ngazonda wena ngoba ngahlangana nawe eboxer yeyi sometime kade ngibuye emfuleni dokotela yeyi wathi ucela ngikhombise ivideo labe ngisemanzini khona ngakukhombisa ivideo ngakubuza ukuthi wakwambona umuntu othe esemanzini kuwe ifu lizowela phezukwakhe wathi ucela ukuyibona dokotela ngakunikeza dokotela ngithe sengizwa ke sengifonelwa izinyanga ke ngakusasa ke inyanga seziyangifonela ke sekuthiwa njoba kusuke iphepho zabulala abantu eEastern Cape ingoba mina ngihambe ngaye ePhobane mina uyabona njoba ngifakele intambo le dokotela njoba ngifakele intambo namhlanje eyala kulesi sigodlo ilenga la iphuze la phansi njoba ubona kulomgodi lo mgodi uchaza ukuthi kunento ekhona lapha ngaphansi dokotela okuyisimbolo yabantu abaphila ngaphansi komhlaba okuwumndawo lo